Wena ubani wena? Ubaba kaNonka lo. Baba kaNonka lo. Ayanda mamela. Ima ngapha Themba. Sokhuluma mina nawe. Lo muntu yini le? Bheka ho. Themba uyamuzwa lo sisi lo uthini? Ukhuluma ngering. Themba ngacela kahle ngathi before ngimithela ngathi ngicela ungishade Themba. Wena wathini Themba? And leso Umshada nawe uyafebezela manje. Angifebezeli sister ngicela understand ukuthi isikhathi asikakafiki. Into mazingakafiki izinto mazingakalungi kimi esayidini lami. uThemba sina 2 years mina nginaye. Uyabo le ring le eya last year. Since wangi engage last year. Njalo uloku angitshela ukuthi yena uhlala eMpumalanga. Makuyaza kimi sihlangana emahotela noThemba. Ulokethu uzongisa kubo uzongisa kubo kanti uyazi ukuthi ufihle wena. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascal today. So guys, today I'm going to my sister Mona. Ke tlo mo fa fela chance gore na ipo le lebitso la ke mang le go wa go ngoletse. O sile kae? Ngiyaphila njani? Le nna ke teng my sisi. Kopa fela jotsa di viewers tsa Josie Pascal le lebitso la o mang le go wa go ngoletse. Okay, kama lami ngo Ayanda nesisi. Nginibhalele la cause nginenkinga. Kuno guy engithandana naye uThembi igama lakhe. Sina 2 years sithandana mina naye. Yeah. So uguy akangibonisi la hlala khona. Uloka ngitshela ukuthi uhlala eMpumalanga nani. Njalo masihlangana mina naye sihlanganele hotel. Khona manje ungiengagile. Like ngiyambona ukuthi makangitshela mina ufuna ukuthi siqale ifamily. Kumanje ungithathise neloan uthi ufuna ukuthi siqale ibusiness mina naye. But inkinga ukuthi angimazi ukuthi uhlala kuphi. So njalo masihlangana siyabo ma hotel ungitshela istory makumele ukuthi angise kubo umuntu ukuthi ayikithi this week asikho sinini ayikiwe emakhaya nani. So kahle mina angazi ukuthi ngime kuphi like ngiyamsola ngathi kunento angifihlela yona yabo. So angazi ukuthi ninganginceda ukungitholela yena. Manje nganginceda nje ningitholele yena ngibona ukuthi kahle uguy wami vele. Si serious na. Okay, my sis, ke a utlwa mara ne kopa re tleleng ka mo bane ke a bona ke tshaba dikolo e ka mo. So o sinaska ke a utlwa o na le 2 years le utlwana le guy ona but o isa di hoteling time na time. So ntwe ke batlang o itseba o nona le communicate lena ka this thing ya go why handlantle yena a o isa di hoteling. O kile wa bua le. Yeah, ngeke ngakhuluma naye but yena ungitshela ukuthi cause la ngihlala khona like angeke azu lala like la mina ngihlala khona naye akafuna ukungisa la yena ahlala khona cause uhlala nomndeni wakhe ufuna ukungisa ngesikhathi ese right like ayong introduce kubo ngesikhathi ese right. So manje ngiyabona ukuthi manje sithi isikhathi it's been 2 years manje lokathi ngiyakusa ama holiday sinini last year uthe kimi uzongisa ngeGood Friday till today wangitshela ukuthi ifamily yakubo ihamba ngesonto ini kuyafana noma ngangisa khona eMpumalanga kuzobe kungenabantu kubo what's the use wathi okay sizohamba ngama holiday ka September akangisanga sekuze ku 2025 manje unyaka omusha still ayinazilutwa phela nayi ring ungiengagile wathi ufuna ukwenza ifamily nami ufuna uqala ifamily nami ngiqala kanjani ifamily nomuntu ongekho serious ingazi ukuthi kahle owakuphi udabu kaphi ifamily yakubo nani mangamitha manje ngibe nomntwana ngapha ngapha like kutsho utusisa mayisisi ke go situation e bimaka ka nana utlwana le motho ha o tsebe madulang ka mo o engage ha o ka preka no tlwetsa so yinto engithusa kakhulu le ukuthi mangamitha ngizoyenza njani mara beside into ya ga o tsebe madulang yena ke motho jwang relationship ya lona yena siyathandana shem like but inkinga sometimes efonini yabona makakude ngiyasogola sometimes ukumthola efonini yena uyafone every day like uyafona but mina makuba yimi kumele ukuthi ngimfonele kuba nginkinga ngiyasogola ukumthola angavela ngifonela athi baby ngithola imiss call like ngathi umuntu othi makabona ifone yami ayidrop athola ichance ukuthi angifonele. You understand? Ufonela wena most of the time when every day ukumfonela ngifonela yena every day and wathi bokile communicator lento ya maka baby wena why time time awulo sathola le phone. Yeah, ngiyakhuluma naye sometimes angitshela ukuthi into zomsebenzi
usuka semsebenzini akathola isikhathi. Ayiyo ntho jalo ke really 2 minutes o ka eng ka wena Gucci a ke tsebe Gucci wa bona my situation my sisi ibi mahaka kang so tjong OC o thola abuti ha ile abuti if yena feel wa sa ke free ene ke batla ho bua le my sister beside le o tseba ha bona ngoba ya shukutha o ka ga yikube no se nna 2 years ka mo engage ho na le batho ba leng close le ena ba o ba tsebang ba kileng ba bona ska difference tsa ya ke kwa sa re relationship neng ho na le go kopana di friends la le side hotel ng tholo re la tswa pa difference di teng patale le gutlela di hoteleng ha ona motho o leng close le ena mo tsebang No, umngani wakhe nje oyi1 nakhona kasebenza naye. Yeah, uye loyo uke weza naye I think eka2 eza naye azongibona. What's why go botsa question because of bare wena my sis motho ha o rata o introduce ko batho ba phelang lena ba leng ko pelong ya hae why understand that if motho o rata serious o introduce ko batho ba yena a leng close le bona ba se bang wa bona o ke mang le mang ba o tsebe but then I'm not saying ha o rate ha re bona re le baka keng ska no re joditse mo le ka email go wena na le bothata bo so the time re sendela snaps and stuff re make ile sure le Jozi Bioscope o ramthola so Gucci wila tsamaya a le mo shebisisa a thola madulang ebe a re tsibisa rona re le Jozi Bioscope or my brother o dula mo addressing yeso le sona ebilani wa understand so no harea o tlo followa rona o tsamele rona because of Gucci mothotsi o tla re bontsha mfana re fihla mole o go ke o dula kae and o jwetsang wa understand but lapha mangibuza na yekasi bathi hayi la angena khona every day yabona ukuthi awa mangabuya emsebenzini okuphi ungena lapha umala ekseni so usho ukuthi awuhlala khona la vele o dula mo yeah so he ntotlo yetsa no my sisi ga tsa Maria mo kae madula nkonje o itse lebitso la ke ma O Themba. Okay Themba lebitso la hae okay ne ke sentse ke batla o igopotsa guys ntho re yetsang no re tlo sama le my sisi re yo ko Themba ko mothong wa hae o reng yena a tsebo go etsalang ha so ka a thola madulang but rona ka re Jozi Bioscope re make ile sure re tholla o usure abuti Themba dula kae Mr Jones le Gucci can we please move so ke ntho ke tjo wena my sisi re ile batho ba understand relationship ke something e hlokang compromise wa understand so una le ntwe mmakatsang nana wena Gucci 2 years go fela ha o se mo motho o madulang ha o ka preka ha o ka etsa eng o thusa gore mara ke bothata Into engithusa ene ngiyamthanda lo muntu ene naye wenza ukuthi like masiyi2 ungenza ukuthi nami ngithemba ukuthi uyangithanda ngibelieve ukuthi kahle siyathandana la but mawungekho phambi kwakhe mara mayengekho phambi kwa like ngisuke ngingasabi show ukuthi kahle kwenzakalani lo muntu uyangithanda naka amampela the way I act ngakho guy lo I think he lacks transparency That's so true. umele ukuthi abe transparent ngalezi zinto azenzayo because manje I feel like kunalo lento ayifihlayo Yes. yeah for 2 years nje just only how we engage it doesn't even show you Ngistakile ngering 2 years manje ngilo ngistakile ngale ring le because of this thing ibuhlungu wena siyenza la okay no problem le okay no problem awuzilabathi bewamona uthangela ngena khona la oh la nani no sizabuza utho Thembani nice no sina njao ungathola ukuthi urentile nalawo Gucci thank you kokotelang ka mo kae jwale le so because of ba itse ke money ene mo go kwetsu mo koko konje o itse ba itse o dula mone magazang wa kena mo Gucci e retse sone tsantse go ya kopa letleng my sis ha re tsebe ga risk le gona gore dintja di teng or eng jwang koko mo but mo le ntho butsi man batla a re tseng sware botseng mo maybe una le batho yeah cause mo yent because of batla mo awuna ka tsile ngene ngapha kuvaliwe yabona shoot kungapha koko ken na my brother ken uyamazi Messi brother Themba le kae Ke teng no kae sister ke teng my brother a ke se o ka tswela ka montle hle re bua le wena please ka o kopa abuti Themba ne re kopa yeah I'm so sorry ke bona go tshwetse di camera o tshwile o go tshwetse yes se kopa ke tseng sorry into ibonayo kuphela ama camera o to bua le wena re tlo le nayo ama camera akusindaba ama-camera ngiyabuza wangizela nama-camera manje kwenzekalani yini eyenzekalayo amani uthini ngami yini kwenzekalani manje la lalela uayanda hloyong
Mamela Ayanda, please. wetsala ngwana mo Themba, kopa o tle ka mo my sis, please. Re ska fogela. Ai abuti Themba, ha rata ka ulwana. Ene ke a tshepa wa bona moya ya rona e fase jwang. Ene ke a tseba wa mo tseba o isa ke obvious. Ke motho wa ka. O mo engage le. ke mo engage o se ya ke 2 years re le kaofela nna le yena. Okay. Ska o mo engage le for 2 years jwalo. Ho tla jwang motho wa ska tseba mo o dulang. Aish ne ke so be ready hore ke mo tsebise mo ke dulang teng ka hore hona le dintho tse di complicated ke tla mo ang ke beng samele isikhathi esi right sweetheart unga engage Bayakubiza ke mango weletsang. haya siyekelele masikhulumeni kanti anikhulumi nami O memeza ke mang? hey Hayibo. Niyabona senenza Bona ngingwanyana mo. Ngasho ngathi ngizokuthola. Ngasho. Ubani lu? amakamera Sis wait. Oh. Themba ubani lo? Themba ubani? Ubani udonsa kanje? Ubani udonsa kanje? Ubani wena? Ubani? Ungilethela abantu la. Ubuye endlini kanjani? wena buyele My sis. Bakhuluma ngani Themba? Bakhuluma ngani? Wena ubani? Wena ubani wena? Ubaba kaNonka lo. Baba kaNonka lo. Baba kaNonka na usiza. Baba kaNonka na usiza. bengisafuna ukumchazela kahle isikhathi besingangafiki ayanda mamela Ima ngapha Themba. sokhuluma mina nawe Lo muntu yini le? Yini le? My sis anyana. Re kopa bua le Themba please. Anyana. Emapele. Soku ausi o. Osongo okay ausi o mo kentseng ring for 2 years. Ke ausi o mo kentseng ring for 2 years. eish ne ke itse ke emetse nako ke tlo jwetsa re wetsalang wena o patient Woba impatient. Now engage ile. Ngicela nokuzwa. Ngithe ngizokutshela ungitshela yini manje. Ubani lona? Ima kancane akukho important ukuthi ngwazi. Themba tlolla usalweni. Ngilethele inkinga endlini. Ngilethele inkinga. Themba wait. Ngicela number ena camera wena. Uyangijwayela wena. Uyangijwayela Themba. Niyabona seningibisa Themba. Uyangijwayela wena. Ufuna niki mangabe ujabulile ungazi wena ukuthi ungumfazi wakhe. Ungazi. Bekangazi ukuthi ungazi. Ngisema hotel. Into beka wena. That's why bohlala ungisema hotel. Lo angasicabanisi lo baby. Ungazi lo angasicabanisi lo. Ayanda. Themba yamuzwa lo sisi lo uthini? Ukhuluma ngering. Themba ngakucela kahle ngathi before ngimithela ngathi ngicela ungishade Themba. Wena wathini Themba? And leso sikhathi umshada nawe uyafebezela man. Angifebezeli sister ngicela understand ukuthi isikhathi asikakafiki. Into mazingakafiki izinto mazingakalungi kimi esayidini lami. Ikhamba kanjani la? Uthemba sina 2 years mina nginaye. Uyabona le ring le eya last year. Since wangi engage last year. Njalo uloku angitshela ukuthi yena uhlala eMpumalanga. Makuyaza kimi sihlangane emahotela noThemba. Ulokethu uzongisa kubo uzongisa kubo kanti uyazi ukuthi ufihle wena. So Themba kubobuza something. Themba ngicela uchaze Themba. Chaza. And why omungu umukena ring awudulile yena udulile. Chazela baby. Into ebhlungu ukuthi ungithathisene loan. Into ebhlungu ungithathisene loan. Uthathene lo. Ungithathisi loan wathi ufuna ukuthi siqale ibusiness mina naye. Ngoba mina naye vele sizowakha umuzi. Manje wona umosha wonke into phela uvele wamoshela kamoshela ngiyabonga ukuthi ningilethe la ngithola iqiniso imali yami ungakayidli ngiyabonga abuje my sis libo hanyana bo my sis anyana wena Themba ulimene bascope wena ulimene utsotsi o rata bofebe ende o ka se bishapa o le jwalo o dula lena mo jisa papa ka mafura o tletse fish oil re bua so ka baka la hore wena o mo tlatsela mafura o bona o lo buka le ausi ka mo di guest house o ntse mo kena ring tlolla bofebe ke msadi wa ka tlolla bofebe ona o tsiba ke nna ke nna mo providelang ona kusho ukuthi mina bafuna ukungidla imali kusho ukuthi befuna imali be loan ngoba azi ukuthi ngiyaqualify ring yami makayithathe yes iring yana ayisekho into ozosihlanganisa bhuti angithi mina ngilutho vele angisakufuni ngizokublocker uphume kimi ngiphume kuwe ayisekho indaba yenza ubufebe vele ayikho indaba yethu angithi namanje sithi uyamuza ubiza abo baby kusho ukuthi mina bekazifunela imali yami yeloan bekafuna ukushada usisi ku right iphuma kimi ngizophuma kuwe ngizokublocker nawe uma uthanda ungangiblocker phuma kimi amdani
Okay, my sis, ha re bue he. Sisi angisafuni into Yes. yokuhlanganisa nalomuntu lo. Jwale re tlile ka wena ke. Ayisekho into engizoyikhuluma nalomuntu lo. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga kwicrew yonke ukuthi ningincedile ukumthola. Vele bengifuna iqiniso, bese ngilitholile iqiniso. Go right. My sis, I can like wait again, e re ke motlolanyana re tla mlatella my sis because of ke bona. Themba, wa bona Themba, tlwalla o baby sa o iswa batho because of le yena so ha deserve o bitswe ka baby. First of all le yena o mo jesa papa ka mafuka ke utlwisa bohloko ke ntho eo. Ha qatile wena o kenya di ring tsa di mina Themba sengikhathele uyezwa ngikhathele uwe awukaze wangithenga next isikhathi sokushada Themba ungisusa ekhaya le wangiletha la wanginikeza umntwana Themba kanti wena uyazi ukuthi ufuna ukwenzani yini akho fresh Themba akho fresh Phendulo omunye umntana akekho fresh. Ufresh baby. So maka fresh wa ufela. Hayi ukuthi ngiyamfebela ukuthi yabo Yazi ungibhorelana amanga wakho a sweet. Kuri ubua maka wetse kare nga una stress, wetse kare nga ha wa etsa ntho wrong usini. bazothina ekhaya yelo ufeba ithi ngilandela Okay, wa moshaba okay no problem. Ska kuthi a sheba this girl o sharp. Usenzani utlo dula la buto mo bona o rata bofebe so. ayikho ngizoyihlana ubaba kaNonka uzozibonela ukuthi wenzani angisamfuni Okay, ulwela utlo iponela wetsa jwang. Nami Because of ngizozibona. wena Themba ntho o etsang o rata maka ene wa feba. Nna ha una ntho tlo ibuang le yena ke a o siya no. Ke lo thusa ke motho ke tlileng ka yena. Because of ntho o etsang wa nyontsha wa feba ka mo o dlala ka bana ba batho ka mo wa mlapi. No, mo khawanelene, mo tlwalle. Mr. Jones, I'm leaving. Nabile ke tsama ke dikene taba tsao. A ke dikene taba tsao wa febesela wena. O ska tlontina wena. O feba. Wa feba wena man. Tlwalle bo febe Themba. Wa o feba wena. Wa Themba wa o feba. O febiswa ke eng? Wa ntena wena ke dikene tsa hao. Eish. Wait again guys, re ke tsamaye ke tla bona buta wa ntena ke lo sheba my sis. Ungadile ke o etsa bo febe o tlo play man. Ke le rata yes baby, ba ska tlontina o.